और तब बुझना नहीं तो कई तो खलाई आप ठीक तो वो हालेलुया ओ बेकरे मुरी जाखाय bahan serabza ramprasa nini life apa jadi dok lagi bekerja yang muriza ayam muriza nini life pada apa gitu lagi good kiri yang muriza ayam muriza ramprasa apa jadi dok lagi nini life nini dukung nini samung dok cek kalian tadi samung lama kiri hai papa kelai ke bayi apa haidan dan baik yang mengitung tak, nah ini itu apa haidan itu, praise the Lord, praise the Lord, ang Christian kelai sah, but Arab kubi dalam apa itu, amu tangzak nutur toga boro, amu mereka kelai, haleluya, praise the Lord. Aku tahu kupluk ke borok ke kan kupluk, tapi borok kiri. Neng aku tahu borok ke, gue itu hok jago, siapa neng kayak itu, kau tong kiri apa sih? Haleluya. Ini Yesus Kristus orang borok nih, kami itu roholo, tapi mana borok kayak itu besar kah? Neng lempo sangat tahu, sahaja koda, nak kiri ini anu koda. Praise the Lord. Orang bekeren, belai keram prasa. Neng apa ram prasa kita tu diudah, ini. Orang prasa ni langau bahaya sok baca, kuthai uriza bekerja ni bahaya orang malu sok baca hangke, Ezekiel jepur kok dia di kok saka. Praise the Lord. Tahu ni life kau neng musuh saya ke. Afro Ezekiel background ni borok nung bani hai, agar background ni borok kelai bani hai, ni life aja nani dong mani, abot take off mani, sok baik lah, neng kamu nung sasir, ni buku di kelai saya. Haleluya. Haleluya. Kaya tu anak bless kelaian, jadi kamu berapa kan salah itu, bini musuh ini kan, kaya tu bini musuh mana already punuh dia Yesus Kristus. Kaya pan already Yesus Kristus hari box ini rekha. Yesus benar kerana ini Yesus lama kelai rekha. Yesus already saya rekha. Ani munggu ini sah. Jok nak apa sih sah? Neng mungsu sepamu sah ke. Abo ni sah. Haleluya. Praise the Lord. Ni buku na bawa hai tabu. Ezekiel kok dia di samari hai. Isaiah kok dia di samari hai. Apa yang sekarang azabau nentu pada khawsa. Praise the Lord. Haleluya. Tadi kaya juga. Kaya terkaham. Kuala belai khawsa. Kuala kibia. Kuala yakta. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Jadi kemat musuh sana yo. Kira hasnya mau hayang ke kamu. Musuh sana mana? Ani dukung mau hayang ke kamu. Ani pasal Allah hayang ke kamu. Siapa? Kemo pano coklah apa sengsara ya persak mari Yesus ni mumbai ke kok dia di sana kiri. Neng sada sakawai siapa no? Ani cerai. Yesus Kristus ni mumbai Allah haisi. Yes. Wai siapa neng kok dia di sana saka? Ni bok rodo ya rodo hai apa? Ni busak neng Allah ni sakno neng wai siapa declare kade kelaya neng kok dia di sana saka. Praise the Lord. Kaya terkah. Padahal kaya terkah. Aku ni bagi do. Next, kini je year fight of money. 2023. Yes. Haleluya. Haleluya. Oh, bishiwo. Kubun bishiro Islam. Kebang kaya bless kaya terlihat. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. The year. Yes, ketal bisi sungguh tahu sangat baik kau ni bisi. Haleluya. Kaya apa yang tim lu itu? Tahu the prophetic year 2023. Amen. Kok dia ni bisi naik opus kan ini ketal bisi. Aku tahu ni sebenarnya profesi kelai sini. Haleluya. Yesus asal ini hilai, logi sahaja asal dia.
어네 귀신이 쓰레스가. 할렐루야. 니니 옥 그다로 탕을 입어도 니니 담대 살로스 동야고. 아? 대왕 파스. For 할렐루야. 26, 27 days. 27 days. 능 prophecy 크라이냐 니스르생카. 쟁시리 디리시. 할렐루야. Praise the Lord. Nunca se que prophecy kaya nin nu kuno tui ni life no tui ni musik no tui nun to no buku pom dia ko saya ke ni mun sama dari kire. Haleluya. Praise the Lord. Kaya to kah tang chin buku ko pantong. John ano bor thang ni sakamu bor thang ni sa bobo da thangka 못한 탑이 가야 되네 배워. 탑이가. 다음 사진은 뭐로? 아무나 못 사는 사가. 자가. 사문 어른가. 안 뭐로 문장 넣어줬더라. 아? 니네벨 뭐로 세이브 그럽래? 저나 타나나 양이 덩어리 하여튼 속이자. 저나 저 리자기 가이드로 저 리자기 타고 리자기 타고 봐 사기나 양이 타고 봐 해야. 저나 무슨 자거리 타고. Bor saya seklaya, coba. Bor limat hemat kita. Tang bangun betul lagi kayak itu. Jadi bor masih mau semai. Bor semua tahu coba. Bor hasil itu mana ada? Bor saya tiba. Kia pun, bor mulai bor tangan di lama kayak. Tahu tong kia pun sana. Kalau sebelum lihat kali masa kangke, bor map kayak sini satu. Orang dia mana sih dari kira macam kayak terlalu kaya. Nini mistake nunggu kayak kerja saja apa kayak terja. Neng mistake lagi apa? Neng kamu sih ten. Apa mungkin lama kalian dari sini kayak itu. Haleluya. Praise the Lord. Soalnya bagi lo, kayak ini hamzah boy, baru nih hamzah boy fell ayo. Nini ke condition gila. Nini ke pun condition. Nini bawa apa? Oh, nini beli borong apa? Zona apa kira orang cukup? Bor oleh saya sekarang kalau tahu kalau mau bertanya kayak itu, lumpur hari kita di bawah, apa ya bawah? Kamu sawani lama. Oh, kayak itu kamu jangan bawah. Jepro zona tangi keplai kamu saya, tamu kah? Kalau siapa lo? Kaki pilih yang mau ini ya, aku ni raja rozo, pun kaki pilih. Amen. Kamu zona profesi fokus saya dia, bor seter kamu. Baru mengenai pada man kamu, baru kaki pilih pada man pi kamu, nggak tahu neng wahai do, mungsa sukses saya, ke, neng mungsa sukses saya, kaya dengan saat ini kau kan, neng sukses saya, tanpa lo dong, aku ya siapa? Kaya do kahar, sedang kaya do, balai kahar, bo ano, balai kahar saja. Nuk pernah bilang saya kau, sengkor tiup kori tak kena. Son of man, these bones represent the people of Israel. They are saying we have become all dry bones. All hope is gone. Our nation finished. Saya tidak kena berawal saya kau. Tidak pernah kerja. Omor kerja. Israel apa yang ada? Saya tidak pernah berkerja itu lagi. Tamu otak kamu, bekerja ram prasa kai, filtran borok kan ram prasa lajar. Bukan kamu harus hidup nak kayak gitu baca. Reason tamu, belar itu sundro masa lajar. Ai kan kiri ku, kiri ku ram hari terus dari tamu tadi, masuk orang ini sundro. Election. Orang itu jualan apa aja, sama nak kau perut Haleluya. Kan kiri jago, sakit kiri jago, nengki kiri jago, him kiri jago. Sakit orang suka dapat dari Presa dapat dari aku bisa komplain. Tapi bos saya kiri ya, itu tempat saya jadi orang harus kiri jago. Haleluya. Ambil tahu di sawah saya kamu, oh Israel apa hayo? Bekerja dengan plaza kayak itu baca, Bor ni katu mak kesikeri hari Bordam salah sini, nokak kita kemasinan.
Tahu different words they complain di company. So yang tahu saka. Therefore, prophecy to them and say, this is what the sovereign Lord said. Oh my people, I will open your graves of exile and cause you to rise again. Then I will bring you back to the land of Israel. Hallelujah. Neng baru kemau itu, aku kotor ya. Neng ni nu kemau panjang musuh pia musuh. Hallelujah. Neng besar sorry yang pelajar, aku mau kotor ya. But kai tu orang kaham pelajar, neng aku nak poin tu kau dah musuh. Praise the Lord. Hallelujah. Bangun poin tu pelajar tahu? Ham kani sekali. Hallelujah. Tolong kai tu dia kan kaham kelayu ini. Only poin tu sekelayu tu bah. Topa kemas ya, topa ham sasak krisasi. Yes. Hallelujah. Topa suksak krisasi di. Orang masalah kering krisasi di. Orang kebaikan krisasi di. Amen. Dia han kering tu bah. Makan benang krisasi di. Amen.